Pemirsa rasa osah krama sejroning kewentenan program makan bergizi gratis utawi MBG. Katureksain sida nincapang harga pebuat pokok sayan kaurati. Perumda suan tantra buleleng mastikayang pai ketandani nyagayang pamidabdab sejroning ngemit pasokan sahanes penincapan harga. Rasa osa keramane ketureksain ketah mamargi ring tengahin kahanan global saninen jantan napi male wenten penincapan harga BBM arangyane minyak turmalnya nih bahan impor skadi gula kesuna saha minyak goreng rawe mangkin perumda sayan mastika yang pasokan mangda kewentanan barang kantun aman tur penincapan harga si deketes. Dirut PD Swatantra Buleleng Igede Robi Suryanto Mawasang sile tunggil pemargi sane side kemargiang inggih punika ngemit stabilitas harga talu ayam ras untuk nyuple jagung pakan ternak pini ageng pitung tali rupiah a kilo majeng peternak lokal. Munggaring skema inucap harga talu ring pasar kantun side kadol seket kantos seket kali tali atre. Artinya bagaimana rantai pasok itu terus ada sehingga bisa mengamankan dan bisa menekan harga walaupun tidak signifikan. Nah tentunya kalau terjadi kenaikan harga sudah pasti. Apalagi pergerakan sekarang ini kaitan dengan beras, kemudian telur ayam, kemudian gula pasir, kemudian ada lagi bawang putih yang impor kan, itu pasti naik. Apalagi minyak goreng pasti naik. Cuman kenaikannya bagaimana bisa kita tekan tidak signifikan. Lianan puniko, Perumda sampun memperkanti sareng Kabupaten Jembrano, Tabanan, tur Badung, sejeroning nambakin arangyane stok ring buleleng, sane mangkin Perumda Swatantra ngayain pelekutus SPPG, saking rencana seket 6 SPPG sane pacang kelimbakang ring Kabupaten Buleleng, Perumda mastikayang stok pangan, anggen kali kantos 3 bulan pungkuran kantun aman, yeni kepanggi penincapan harga BBM, evaluasi ulang pacang kemargiang sareng tim pengendali inflasi daerah. Ya Seriuli, Bali TV.